Stigli smo u srpsko selo bez jednog stanovnika. Riječ je o Gornjoj Brijesnici u Lukavcu u Federaciji BiH. Prije rata u ovom selu bilo je 120 srpskih domaćinstava sa oko 560 stanovnika. Selo je danas pusto, povratka nema. Narod koji je nekada živio ovdje postavio je krst kao simbol povratka na ognjište. Međutim, krst je preko noći nestao. Evo priče. Protjerani Srbi iz Gornje Brijesnice tražili su krst koji postaviše na molitvištvu, ali bezuspješno. Vandali koji su krst oskrnavili i devastirali po treći put, sada su sve su prilike otišli korak dalje i svetinju naroda odnijeli sa sobom. Boli to svakog čovjeka koji je protjeran iz ovog srpskog sela. Ta bol dovela ih je na molitvište. Pretražili smo ovaj dio ovdje, nema ga nigdje, znači gornji dio krsta je odnešen negdje u nepoznatom pravcu. Prijavili smo policiji, izašla je policija odmah na lice mjesta, izvršila uviđaj, nemamo informacije u kom pravcu istraga teče, to ćemo sa njima provjeriti. Obavijestili smo gradonačelnika grada Lukavca. A krst je za protjerane Srbe iz tog sela bio simbol povratka na vjekovno ognjište. Srce ih vuče baš tu, na Ozren, na tromeđu Lukavca, Zavidovića i Banovića, na zgarište porodičnih kuća, na zgarište neostvarenih snova o tome da je moguć život na svom parčetu zemlji. Ovo mjesto je srpsko mjesto. Ovo mjesto je skoro centar Ozrena, uzimajući, gledajući da 100% je srpsko, 10 km, ja mislim da nema blizu ni jednog muslimanskog bošnjačkog naselja. Sve su srpske mjesne zajednice, znači počev od grada Doboja preko dijela Ozrena koji pripada Republici Srpskoj, pa ovamo, znači ide Panjik, Stupari, Tumare, Donja Brijesnica, Gornja Brijesnica i skroz do Vozuće, na drugu stranu veže za Gostovi, znači sve etnički srpske teritorije. Koliko ima povratnika u tim selima? Pa u Gornjoj Brijesnici konkretno nema nikoga. Evo, mi smo u zadnjih 10 godina angažovali se i aktivirali i počeli ponovno izgradnju pokušaj povratka. Kao što ste mogli vidjeti, put je dosta loš, prešli smo preko 2 srušena mosta. Mi smo prošle godine 95% svojim sredstvima uspjeli popraviti putnu mrežu. U nastojanju, evo ovdje je škola bivša nam, sa namjerom da tu napravimo sebi objekat gdje bi mogli početi okupljanja i kao što ste mogli vidjeti, ima već nekoliko temelja očišćenih koje su ljudi u vlastitoj režiji očistili i pripremili za izgradnju i nadamo se, namjera nam je bila koliko ove godine da počne se sa masovnom izgradnjom kuća. Mi smo prije 10 godina krenuli formirali udruženje zavičajno mještana Gornje Brijesnice i funkcionišemo, baš dobro funkcionišemo, pošto ne možemo biti mjesna zajednica, nema još nikoga ovdje, funkcionišemo kao udruženje građana. Počeli smo sa okupljanjima i ove godine u septembru treba da nam bude 10. jubilarni sabor gdje ugostimo, ove godine očekujemo i do 500 gostiju. Prije neke 3 godine pojavila se ideja gdje se okupljamo da postavimo krst, da obilježimo mjesto i jesenju molitvu Gornje Brijesnice. Što smo i uradili, 2021. smo postavili krst koji je osveštan, međutim 2022. u proljeće je srušen. Jednostavno je neki vandal uništio taj krst. Nismo htjeli obavijestiti tada ni policiju, nismo htjeli uopšte dizati medijsku prašinu, jednostavno nadajući se da će odustati od svega toga. Međutim, onda smo postavili opet svojim sredstvima, postavili smo sljedeći i evo sada kao što... Tad ste metalni krst postavili? Metalni krst smo postavili, znači sa ojačanjima svim mogućim. 5. marta ove godine su bile zadušnice kod nas ovdje na groblju, bio je tu, nije bio taknut. Međutim, nakon toga, sad za ovaj vikend smo dobili informaciju i fotografije da je neki vandal, neka neodgovorna ličnost, u najmanju ruku, tako ću ga nazvati, izvršio skrnavljenje i srušio nam taj krst, znači faktički osjekao, znaju se i ploče od brusilice i sve. I svaki iole razuman čovjek bi se zapitao zašto krst na vjekovnoj srpskoj zemlji nekom smeta. Narod priča da se razlog krije najvjerovatnije
baš u onim očišćenim temeljima o kojim nam je Lazo govorio. A prvi je sa obnovom kuće u Gornjoj Brijesnici krenuo Radomir Nedić. Zaseok Matići. Za nas je kuća koju sam ja prošle godine krenuo u obnovu i nadam se da ćemo ove godine obnoviti, da se možemo ovdje okupljati i družiti. Znači, porodica moja i svi moji rođaci i prijatelji i oni koji su mi pomogli u obnovi, znači prijatelji koji su akcijski radili sa mnom cijele godine da bi ovo osposobili. Vi ste prvi čovjek koji je počeo da obnavlja svoju kuću u Gornjoj Brijesnici. Da, ja sam prvi. Ima jedna kuća koja je donacija obnovila, ali tu još niko ne živi. Čovjek je umro, brat je njegov naslijedio tu. Gdje vi sad trenutno živite i kad ste izbjegli odavde? Da nam malo kažete kako je izgledala Gornja Brijesnica prije rata? Ja živim sada trenutno u Doboju, a 95. 10. septembra je se izbjegao odavdje. Gornja Brijesnica je selo koje je imalo prije rata oko 570 stanovnika, sastojalo se iz par zaseoka. Ovo je zaseok Matići, ona je brojala oko 60 kuća. Sada trenutno je ovo jedina kuća koja je obnovljena, ali na proljeće smatramo da će biti još kuća. Imaju ujaci moji koji žele da obnove to i nadamo se da će obnoviti. Selo je danas pusto. Šta je vas povuklo da se vratite korijenima? Pa jednostavno, ovdje sam rođen, ovdje sam odrastao do 21. godine sam ovdje živio. Ovdje mi je grob djedov, babin, tako da ne bih želio da to se zaboravi. Ovo su svi moji porijeklo kompletno odavdje, tako da ja neću ovo nikad ostaviti. Kažete, i sad možete vidjeti gdje su sve bile ovdje kuće vaše porodice, oko vaše kuće. Danas je to sve, kad mi pogledamo, zaraslo. Jeste, zaraslo, ali nadamo se da će se to očistiti. Mi smo u planu kao udruženje da obnovimo, odnosno da čistimo temelje na proljeće i bili smo u Lukavcu na sastanku sa sekretarom i lovačkim udruženjima. Tražili smo da ne love po privatnim imanjima zbog jednostavno čišćenja, da ne bi neki život se ugrozio i obećali su nam da će tako oni otići od privatnih imanja u državna imanja, znači da love, da mi možemo normalno čistiti i obnavljati. Mirko, i vi ste ovdje iz Gornje Brijesnice porijeklom. Gdje danas živite? U Vukosavlje. Tamo Modriča, Vukosavlje opština. Tamo smo nastanjeni, ovo smo živjeli do rata, pa smo tamo se opet nekako skućili i tako. Kad ste čuli ovdje da komšija planira obnovu, kako ste reagovali? To je bilo neopisivo. Bilo drago, svi smo došli pomoći, jedni drugim pomažemo, tako ja njemu, on meni, skupljamo se, čistimo grobe, svaki mjesec dana dolazimo, obilazimo svoje imanja i to je. Kaže, vi ste bili glavni majstor dok su tekli radovi. Pa dobro, nisam ja bio glavni, bilo je nas tu više, bilo je ljudi, došli su iz Doboja momci, pomagali, moj zet i svi smo tako zajednički radimo, pomažemo se i to je to. Jeste li počeli vi sa obnovom? Pa nismo još počeli, ali malo smo nešto okrčili, ali planiramo nešto prenijeti, neke zgradice gore na svoje imanje i tako. A za prodat nije za prodaju, to ostaje u srcu našem, Brijesnica je naše, gdje smo išli u školu, gdje smo čuvali goveda, ovce, igrali fudbala u dam i tako. Zboli duša sad kad pogledate da je sve pusto? Kako da ne boli, tu smo odrasli. I baš zato, pričaju, nastavit će se radovima na obnovi svojih imanja. Skrnavljenje krsta u Gornjoj Brijesnici narod neće zastrašiti. Ja mislim da je to neko ko mrzi nas, odnosno, a ne mislim da su cijeli bošnjački narod da je to uradio. Jednostavno da to rade pojedinci
kojima vjerovatno smetamo mi koji smo krenuli u obnovu i za vraćanje Vangorda, da oni imaju ovdje znači, slobodu kretanja. Ovdje se vozi motori, vozi se četvorotočkaši i oni su ovdje bili slobodni, nije bilo nikoga. Sad već kako se mi vraćamo, oni ne mogu dolaziti kako oni hoće. Jednostavno mislim da je to incident, da to nije uopšte ugrožena bezbjednost nas. Ja mislim tako, ali sad vidjet ćemo u narodnom periodu. Mirnim i dostojanstvenim okupljanjem kod devastiranog krsta narod je jasno stavio do znanja. Ovako neće moći. Nije im bilo teško da u rodno selo stignu sa svih strana. Danas živim u Brčkom. U Brčkom živim, tamo sam iselio posle ovoga prokletog rata. Skućio se tako, djecu i školu odranio, ja sam trenutno u penziji, ja i žena sam živimo, ali ovdje se vraćam, korijenimo, ovdje mi je faktički imanje, očevina, djedovina i sve. I ušli ste u zavičajno udruženje? Prije 8-10 godina otprilike smo se okupili pa smo osnovali udruženje, odmah smo u udruženju, u odbor sam ušao ja, Lazo, Mišo Kovačević, Radomir i Stojadin Nikić, ne mogu da se sjetim, bilo nas je 7 u odboru tome. Jedna od aktivnosti bila je i podizanje krsta ovdje u bivšem centru sela. Koliko boli sad kad dođete pa vidite da je to neko oskrnavio? Teško je reći. Vidite sam, boli jer jedini nam je način da se okupljamo, da se družimo oko svoje vjere, jer smo ovdje čisto pravoslavno selo bilo. I dok Gornja Brijesnica sanja o svom prvom povratniku, susjedno selo Tumare, u kojem srpskih povratnika ima, sanja o samo jednom danu bez incidenata, problema i provokacija. A ovdje je situacija itekako ozbiljna. Starica Jovanka Đurić još uvijek se vodi kao nestala. Njena porodica u kući je zatekla štap i naočale bez kojih se baka nikada nije kretala, ali Jovanki nema ni traga. U ovoj kući koju vidite iza mene živjela je starica ovdje u Tumarama koja je nestala krajem jula prošle godine. To je uznemirilo sve ovdje u Tumarama, a nakon toga i njene komšije koje su živjele u ovim kućama koje možete da vidite su odselili iz ovog mjesta. Žena koja je nestala, to je od moje žene tetka i teško nam je palo kad smo čuli, naročito njezinoj ćerki Gordani, koja jednostavno nije majku sahranila. Kad bi se našla da se sahrani, lakše bi bilo. Ali eto, nema, nisu je još našli, da li će je naći, to nije do nas, to je do institucija. Ipak da institucije rade svoj posao, mislim da bi taj koji je to uradio morao priznati gdje je, a sad to nije na nama da mi odlučujemo šta radi institucija. Ona je i dalje se vodi žena kao nestala, a u medijima su se pojavile neke informacije da je podignuta optužnica. Pa jeste podignuta, koliko ja znam da je podignuta optužnica i da je uhvaćen taj izvršitelj, ali on neće da prizna gdje je sklonio ili ostavio ili bacio u jezero, ne znamo to, stvarno ne znamo. Koliko takve priče, takvi događaji, incidenti utiču na povratak? Pa utiču dosta. Mene jednostavno svi mi govore da sam lud što ulažem novac ovdje. Međutim, neko voli Zlatibor, neko voli Taru, neko voli Jahornu, ali ja volim Brijesnicu i ja sam se odlučio za Brijesnicu. I baš tih dana kada je Jovanka nestala, u Tumarama je napadnuta Radmila Simić. Ženu su svezali nagu. Pronašao ju je suprug. Sve su prijavili policiji. I tako su se incidenti prošle godine u Tumarama samo nizali jedan za drugim. Zbog toga ih je skrnavljenje krsta u Gornjoj Brijesnici još više uznemirilo. Kažu, kraj problemima se ne nazire. Mjesna zajednica Tumare nalazi se na području grada Lukavac, na obroncima planine Ozren,
trenutno u Federaciji Bosne i Hercegovine. Po popisu 1991. godine imali smo oko 250 domaćinstava i oko 700 stanovnika. 1995. godine ovo područje je totalno uništeno, izbjegli smo, povratak je krenuo 2000. godine. U jednom dijelu od 2000. godine obnovito je nekih 90 kuća i ostvario se jedan značajniji povratak. Bilo je tu nekih do 150 povratnika sa trendom opadanja. Trenutno, prošle godine smo imali oko 120, poslije tih događaja koji su nas protresli prošle godine imamo trend opadanja broja stanovnika jer je značajan broj porodica zbog narušene bezbjednosti odselio. Evo, rekli ste da je bilo ovdje nekih događaja koji su uznemirili sve mještane. Šta se to dogodilo? Pa prošle godine imali smo slučaj nestanka mještanke Đurić Jovanke koja do dana današnjeg nije još uvijek pronađena. Poslije toga imali smo napad na još jednu mještanku, imali smo obijanje Doma kulture, pa imali smo ponovljen u januaru ponovo napad na istu tu mještanku Radmilu, imali smo događaj prijavljivanja policije, pucnjave, neovlaštenih upada u privatne posjede i da su građani jedno vidno uznemireni poslije tih događaja. Evo, zadnji slučaj u kontaktu sam sa zavitajnim udruženjem Gornjog Brijesnicana gdje je došlo do lomljenja krsta na molitvištu u Gornjoj Brijesnici, taj događaj najoštrije osuđujemo. Narod je ovdje u strahu. Nažalost, jeste. Ali strah se nije zavukao u kosti Dragice Cvijanović. U Tumare se među prvima vratila. Ovdje je sahranila 2 kćerke i supruga, a jedna kćerka stradala je od granate. Borbeno dejstvo bilo, otko, znaš, okle ide granata, pada, meci, bogovi šiju, ne znaš ni ti sam šta. Sada, tam se čerkica razbolja i ona umre. Muž mi umru 96. i sama ovdje. Neću sad napust, nije ovo ovdje, ja sam ovo sama. Ja nemam nikoga ovdje, jedino vamo i Vaskrsija je do Ljubiše, Igor, nemam nikoga. Pa neće ovo napust, neću napust grobova, ne mogu napust, neću, ne mogu. A u ostalo, meni negdje nema smira ako ovdje ni sunce lijepo unesi, ako što nas ja na našom. Ovo je moje, lično, imam se pravo za njega boriti, a ja gdje god odim, bila sam u izbjeglištu i u Srebrenici, i u Bušleću, i u Kostajnici, i u Osječanima, gdje god dođeš kaže, eno, ne kaže izbjeglice, ba. Ma kakva izbjeglica? Pa dokle će biti izbjeglica? Gdje god je ko kuću napravio, kaže, eno, on je izbjeglica. Pa ne mora biti izbjeglica ako sam ja sad kupila sebi i napravila svoj, da me puste jeb. Vi ste odlučili da se vratite na svoje. I odlučila sam da se vratim na svoje i nikad se ne kajem. Kako bilo, šta bilo. Kažu, u selu danas nema ni jednog djeteta. Pa ne, pa kako dijete? Kad smo se vratili, bilo jedno 4-5 učenika na Roslima da je išla. Nakon 3-4 godine i tu se zatvori i nema. A nažalost, moja ova mlađa čerkica na Rosuljama osnovna škola bila je u Tumorama srednja, u Gornjoj Brijesnici bila je osnovna. Imam šta ću, ovo mi je odbrana. To je što rekla Ljulja. Ja sam zašto. Neko nas nešto na neki način nešto provocira, ne znam nija šta hoće s nama. I nije mi jasno tu, na to nemam odgovora. I da odlučim da kažem, pa možda je to. Ne znam. Samo nekome smetamo. Pa sad kome smetamo, to je sad suvišno. Svoji na svom ste, u svakom slučaju. I ne bojim se nikoga. Apelovao bi na sve vlasti i grada Lukavca i kantona i države i na međunarodne institucije da stave u fokus Tumare i Brijesnicu Donju i Gornju i da se ovom području posveti veća pažnja, poveća bezbjednost i da se uloži u infrastrukturu te da se omogući neometan povratak i život srpskog pravoslavnog življa na području Lukavca. Jeste li primijetili, evo, posle svih ovih napada, pritisaka, da je bilo možda malo više policije, da se kretala kroz selo ili je to onako prepušteno
mještanima da su prepušteni sami sebi? Pa ima prisustvo, ali prođe se tamo, međutim trend se nastavio. Poslije tih događaja imali smo više tih nekih incidenata i svi su događaji prijavljeni policiji. Sa šta je preduzeto ja ne bih komentarisao i prepustio bi nadležnim da to rješavaju, ali građani su stvarno zabrinuti. Kažete, prekipjela vam je. Jeste. Vi živite ovdje sa svojom porodicom, sa suprugom, sinom, roditeljima. Jeste li zabrinuti i za njihovu bezbjednost? Jeste li u strahu? Ipak ste vi, nije jednostavno ni govoriti o svim ovim temama. Pa naše su misli čiste i sasvim jasne i nedvosmislene, tako da mislim nemamo se šta bojati ako mi tražimo poštivanje zakona ovdje. Ovdje se zakon na ovoj teritoriji mora poštivati. I svi oni koji traže istinu i zakon mislim da se nemaju čega bojati, a zabrinutost naravno postoji jer ne možemo više dozvoliti događaje prošlogodišnjeg tipa jer to su teška krivična djela. A da bi nam stvari bile jasnije, Ljubiša nam je pokazao i kartu. Kaže, čak 1/3 teritorije Lukavca u Federaciji BiH čine sela iz kojih su Srbi protjerani, a u koje mnogi imaju želju da se vrate. Područje grada Lukavca je teritorija oko 360 kvadratnih kilometara. Područje 8 mjesnih zajednica ozrenskih pokrivaju više od 1/3 teritorije grada Lukavac. A tih 8 mjesnih zajednica su srpska povratnička mjesta. Sve srpska povratnička mjesta. Od Krtove, Sižlja, Stupara, Panjika, Milnog sela, Donje Brijestice, Tumara, Gornje Brijestice. A srpski povratnici iz svih tih sela stigli su upravo u Gornju Brijesnicu sa početka naše priče. Svako muči svoju muku. Kako je stanje u Panjiku? Pa otprilike sve povratničke mjesne zajednice na Lukavačkoj opštini imaju iste probleme sa komšilukom. Činjenica da mi od našeg povratka od 2000. pa na ovamo imamo tako stalno neke provokacije vezano i kad ide u berbu gljiva i kad se ide s ovim nacionalnim obilježjima. Ne znam dokle će ovo trajati, ali ovo daje loše signale za sve povratnike i inače daje loše još signale za komplet društvo, ovo nije u redu. S obzirom kad pogledamo šta se sve dešava u svijetu, kakva je kompletna situacija i ovo plus ovi u naši unutarnji problemi, tako da je teško je živjeti. Nemaš prodavnicu, nemaš dobre puteve, nemaš svašta nešto fali, a onda se još pored toga nađe još i ovo i tako. To se još nadodaje. Imamo tako upade krađe, dođu u berbu gljiva, posijeku šumu. Znači, svako auto koje malo jače prođe na ove terene, obično nešto posiječe, ukrade, odveze. Intervenisali smo, zvali smo i policiju i ovo ostalo. Napraviš prijavu, ali nikad nemaš izvještaj. To je problem. Mislim da je ovdje politika radi neke stvari, po meni nije dobro. Ovo koje je htio da radi sada, imao je 4 godine, bude tada uzeo pa to lijepo odradio, za te 4 godine treba ostaviti narod na miru. Je li se strah zavukao pod vaše krovove? Ne, što tiče straha, narod nema straha. Ja sam imao, pošto vodim mjesnu zajednicu, imao sam intervenciju u toku noći i ove populacije koje žive same imale su tako neke krađa, pa smo intervenisali, pa smo neke tako isto našli i stigli. Narod nije strašan, nego nekako ružno dođe, očekuješ da to bude sve mirno, da bude sve kako valja, a na kraju čuješ tako sitne incidente. Kažete mi, Panjik nekad i sad, koliko vas je bilo, koliko se vratilo? Pa samo kad bi vam rekao da je 1992. godine na Panjiku bilo 720 učenika, onda vam je sve jasno koliko je. A sada zadnji podatak imamo da je bilo 12 i sad je ostalo 4. Mislim da je više prosvete nego učenika. Možete onda misliti, 120 je povratnika bilo u mjesnoj zajednici Panjiku, prethodno su stari. Znači, kad se od prvog povratka pilot projekta, kad je bilo 40 kuća da se pravi, prethodno su umrlo, odumrlo, otišlo, tako da su kuće zaključane i ovo. Put je dosta loš, nešto se radi, sanira i to, ali nije to kako bi trebalo da bude. Mnogo lijepa mjesta, sve te mjesne zajednice povratničke su teritorijalno mnogo lijepo stale, ali treba tu ulaganja, treba to i vidim da je imamo neku saradnju i sa opštinom Lukavcem i to, ali sve je to
malo soljenje. Ne? Koliko se ljudi vratilo u Donju Brijesnicu? Pa u Donju Brijesnicu se vratilo, eto, tamo ne od 2002. do 2004. Vratilo se možda oko ne znam nija koliko je porodica, možda 30-40 porodica, ne preko 200 ljudi bilo. Jel napuštaju sada kad čuju sve ove... Pa ne, znate šta, tu je pretežno bila starija populacija, pretežno pomrli su ljudi, onda mladi nisu se ni vratili toliko jer nisu imali vam perspektive, još uvijek niko... Jel imaju i jedno dijete u selu? Pa bilo je, nema ovdje više. Nijedno dijete nema? U Donjoj Brijesnici nijedno? Nema djece tu, sad nema ništa, sve ovdje sad je svelo, kažemo trči pa kuća. I u njoj jedno ili dvoje, šta ja znam, to je, onda dosta je pomrlo, najviše je pomrlo. Uglavnom su ovdje stariji ljudi u ovim srpskim selima, povratničkim. Kakva je budućnost? Nikakva budućnost, svi se borimo, ali teško je ovo je... Koja bi bila vaša poruka? Koja je bila vaša poruka onima koji su oskrnavili krst? Pa, ne znam šta da kažem, koja je bila poruka da ga ne pusta ni zato, da ga ne vidi ništa. Jer ovo nije u redu, vidi šta su uzorali su ovdje ova klasa, svašta nešto. To je ludilo. Kaže, ajmo, sad ima dosta tih narkomana i svega, gor meni dođu oni, pa prave gor, pušćaju muziku, onda se skupljaju, ostavljaju smeće, flaše, svašta. Provociraju vas na taj način? Pa ja sam malo dalje, ali onda ima u mene rođak, samo ovdje kod škole na Rosnema. Znate gdje je tu? I oni tu dođu, šta ja znam, tako budu, pa jest, provociraju ovome, ne daju čovjek spavati, ovdje koji je malo bliži, onda puste muziku. Od 1 sat do 3 sata noći, to šinjaju auta, puste onu muziku, kuća se trese od onih udarca bubnjeva. Ali ajde, šta ćeš, ne smiješ ti sad, ne smijem ja izići, ali... Na sve te incidente i probleme Srbi gledaju kao na poruku. Ovdje nisu dobrodošli. Mislim da je ovo svojevrsna poruka od nekog neodgovornog građana iz Federacije BiH koji nam na ovaj način upućuje poruku da nismo dobro došli na svojoj zemlji, na svojoj djedovini. Naši su grobovi stariji do 250 godina ovdje, znači što nam je prioritet da pokušamo održati naše grobove samo da trag našeg postojanja. Hoćete li opet postaviti krst? Hoćemo ako Bog da prvom prilikom, s tim što ćemo sada morati, nadamo se malo i reakciji vlasti, organa koji bi trebali da povedu računa o bezbjednosti naših mještana kada budemo dolazili i u buduće i osigurat ćemo ga kamerama ili nečim, uglavnom krst ponovo dolazi ovdje. I ako Bog da, planirali smo ovdje na temelju škole da napravimo objekat neki tipa nasrešnice gdje nam pomaže načelnik Vukosavlja i Petrova, da dignemo sebi nasrešnicu, da imamo odakle startno vršiti izgradnju ostalih objekata. Srbi su na okupljanje u Gornju Brijesnicu pozvali i gradonačelnika Lukavca. Kažu bio je na službenom putu, ali je poručio da skrnavljenje krsta osuđuje. Zato su tu i ovaj put bili načelnici Petrova i Vukosavlja. To su samo neke od opština srpske, koje su za protjerane Srbe iz Lukavca postale drugi dom. S obzirom da sam načelnik opštine Vukosavlje, dakle, mnogi stanovnici dolaze upravo sa ovog područja gdje su izgradili svoje kuće, svoje drugo ognjište, da kažem na neki način, jer smo mi od 95. na području naše lokalne zajednice. Ja kao načelnik, a s druge strane prije svega kao čovjek, došao sam da iskažem podršku ovim ljudima, njihovoj volji za povratak, a nažalost i suosjećanje za sve ono što se dešavalo i ranije, a evo i prije nekoliko dana u Gornjoj Brijesnici. Pitali su me prije nekoliko minuta u razgovoru šta učiniti.
nakon svega ovoga. Ja sam rekao da jedini lijek i jedini način za ovo sve jeste borba, ustrajnost, a mislim da nama kao pravoslavcima, pogotovo u vrijeme časnog velikog posta, ne preostaje ništa drugo. Ne želim upotrijebiti neke grublje riječi kojima je danas i mjesto da se kažu, ali oni koji su radili ovo u vrijeme svog posta, u vrijeme Ramazana, neka bude na čast, a doći će vrijeme kada će nam Bog svima suditi, a mislim da ovim ljudima jedino Bog može presuditi nakon svega ovoga. Ne postoji sud, ne postoji sudstvo koje će namiriti prije svega osjećanja ovih ljudi nakon nemilog događaja, prvi put 2021. zatim 2022. a evo 2024. godine, 30 godina skoro nakon rata, mi svjedočimo i dalje nemilim scenama koje se dešavaju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ja sam jedini načelnik iz Republike Srpske na koji je pucano. Dakle, 2018. godine na mene je pucano na mom ognjištu. Iz kog razloga, zna onaj koji je pucao, koji je odležao svoju zatvorsku kaznu i znam kako je biti ugrožen na svom ognjištu i znam kako ovim ljudima, a ovo što se dešavalo u Tumarama, dakle vezivanje jedne osobe, nažalost nestanak, potencijalna smrt druge osobe koji dan danas nije razriješeno, mislim da šalje zaista jednu jako ružnu poruku iz Federacije Bosne i Hercegovine. Kada se govori o sigurnosti, što je ono najvažnije, kada se Republika Srpska nameće kao faktor koji je destabilizirajući u Republici Srpskoj, predsjednik Milorad Dodik se na sva usta blati od takozvanog visokog predstavnika, odnosno od turiste, mi imamo ovo što se dešava. Pitam međunarodnu zajednicu zašto se oni nisu glasili, zašto danas nije niko s ovim ljudima iz međunarodne zajednice, zašto nije niko iz federalnih ministarstava. Zašto je Tuzlanskom ministarstvu, odnosno kantonalnom ministarstvu, toliko potrebno da se dobije dozvola za nastrešnicu pobogu gdje se ovi ljudi hoće okupljati. Dakle, vrti se konstantno u krug. Opština Petrovo se graniči sa gradom Lukavcem, Ozren je po Dejtonu podijeljen na više opština, tako da srpski živalj na Ozrenu živi u više lokalnih zajednica i u entitetu federacija i u Republici Srpskoj. Opština Petrovo ima i moralnu obavezu i svaku drugu obavezu da pomaže i brine ovim ljudima. Mi se trudimo stvarno shodno našim mogućnostima da im izađemo u susret i radili smo dosta zajedničkih projekata u proteklom periodu sa gradom Lukavcem, to nije sporno. Nažalost, u posljednje vrijeme mnogo je ružnih nemilih događaja na ovom području Ozrena koje je blago rečeno zaplašilo ovo stanovništvo i nažalost ima tendenciju i odlaska i ovih malo ljudi koji se vratilo. Narod u povratničkim selima priča da od svoje djedovine, uprkos svemu, neće odustati. Neće je ni prodati. Uzdaju se između ostalog i u srpsku slogu. A sloge u ovim selima, kao rijetko gdje, i tekako ima. Tamo su svi Srbi zagledani jedni u druge, spremni da uvijek priskoče u pomoć. Bile su ovo priče naroda iz srpskih sela u Lukavcu. Priče koje nikog ne ostavljaju ravnodušnim. Ove priče su i svojevrsni vapaj naroda institucijama da ih konačno čuju i da stanu u kraj njihovim problemima. Hvala vam što ste bili sa nama. Ostanite i dalje uz ATV, a mi se vidimo i sljedeće srijede od 18 časova i 20 minuta.